posljednji ljudi došao na video i danas ćemo da pričamo koliko je Izuku Midoriya, odnosno Deku, jak. Tako da baci subscribe, like, a mi možemo da krenemo na video. Hajde prvo malo da se upoznamo sa Dekom. Znamo svi vjerojatno ko je on. Njegovo pravo ime je Izuku Midoriya. On je bio jedan mali dečak koji je imao jednu knjigu. I onda mu je Bakugo, odnosno Kačen, kako ga hoćete, tu knjigu uništio. Tako je bilo u prvoj i drugoj epizodi, ne sjećam se. I on je bio tužan i što više teo da bude jak. Onda je shvatio, onda on je imao jednu kao idola, imao je igračku All Might i kad je išao u školu, njega je napala jedno čudovište, neko ljigavo, zaboravio sam kako se zvala, mislim to ni nema ime. I All Might mu je pomogao i onda su se oni sprijateljili. I onda ga All Might trenirao i Deku je ojačao. Dobio je poziv za akademiju gdje je bio Todoroki, Bakugo, da ne napravim sad sve. Bila je ona njegova prijateljica, zbog kako se zove. I oni su tu trenirali i Deku, svi su imali moć tu, ali on jedini nije imao. I zato mi je bilo jako tužno njega tu, zato što svi u toj akademiji, u tom razredu, svi imaju tu moć, znači neku, na primjer Kačan je imao vatru, onaj je mogao da te sa onim, kako zove ono, da te zaveže, zaboravim kako se zove lik i to. A Deku nije imao ništa i kasnije mu je nešto, svaki put kad je uspio da odradi moć, ruka mu je zagorela. I onda tako je on to radio i dobio je svoju moć i zato je postao jedan od najjačih u My Hero Academiji. Da ne prepričam sada sve iz prve sezone, iz druge, iz treće i četvrte i sada pričam šta će još biti u petoj koja izlazi još malo. Pravio sam video o tome. Da ne pričam sad sve. To bi bilo to od ovog videa, sam nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!